Podatki z globalnog vyhľadovania o chasnovanju dohanu medzi mladima u Serbiji ukazuju, že 63% školjare starosti od 13 po 15 roki vyloženi dohanskomu dimu u svojich obiscoh, a 61% u zavartih prostoroh na javnih mestoh, objavene na sajtu Instituta za javne zdravje Serbiji dr. Milan Jovanović Batut. Dzenj protiv dohanskog dimu označeni i medzi studentami u Novim Sadze u veljki studentske menzi, dze na škodljivost dohanu i miri zaštiti spozoreli i fahovci. Robíme po 5-dňovým plánu odvykovania, do kotroho spada premenka u spravovanju i potrimovka fahovcoh. Studenti prichodza každodnjovo, najčešće im prevoziť to tu počatnu abstinencijnu krizu, ali je s našima sovitami iz potrimovku grupi šitsko dійstvo je motivujúco i môžem povesť, že sme zadovoljni s rezultatami. Ključni rezultati vyhľadovanja o efektoh i stanoviskoh u vjazi s zakonom o zaštiti žiteljstva od vykladanja dohanskomu dimu, kotre zaprovadzene 2015 roku, ukazuju, že kurenje dopuščene u šitskih prostorijoh u skoro polovki gazdovstvoh u Serbiji, a až u každým zešatim gazdovstve kurenje dopuščene ljem na terasi. Dohanski dim ma vecejak 7000 hemijni materiji, zo skotrih vecejak 70 kancerogeni, povjazani je zo s malignima horotami, s horotami šerca, krevovih sudzinoh i organoh za dihanje. Nje isnuje bezpečni urovenj vykladanja dohanskomu dimu, takže efikasna zaštita podrazumijuje jeho podpolnu eliminaciju z každoho zavrtoho prostoru.